Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalambat kinong kersan barem ke HSPDP Mountain Polling Unit henen kesngi kasau tarik unai wing hakajing yalang kabalalong ha office tray kam kaseng HSPDP hamaulang wer dakawi kajing mut kilarai banne hapo kaseng HSPDP batban ai kajing kersan bupura yoba medal sing lingdo uker tong ke HSPDP na mau kerwat constituency hakani kesngi la adon lang nadu uba nolip starling do president HSPDP mau kerwat area unit ba medal sing lingdo kong Phyllis Wanyang bat kiwei kinong kitkam Nakalang uba KD Wanyang secretary ke HSPDP mau kerwat area unit haba ai jingkran hadian ke jingalang ulapan pau ya ke jingkemen ya ke jing scam jingmot kinong kersan ke HSPDP Mountain Polling Unit kibalarai banne ha kaseng wat nakalang uba renik ton lingdo ulai I no ya kaseng henrei kimshim lalit buot ya u Ula ong ruba amtang hamauten henrai haman la kijaka jong ke constituency kom kinong yalam kidap shisha ya kaminsium kawakmen banyu I baki babuan kinong kersan ke HSPDP kine hi ha kaseng bat kum kinong yalam ha kani ka kenti bamenta kidan ka jingkermen ba uba medal singling do unpoi syakathong bagaseng HSPDP kanyo ya ka jingjob ha ka election arhajar arpulai Kemudian sekretari jongka parti HSPDP ngadap sisa daga mensim juga yang sokomen hadu kata-kata bah ngayui bah kinong kitkam bat kinong Christian jongka parti HSPDP na kamo na po kasinong mountain ki hadu kene ke klip mat kebamta kidang skam sisa ke jingmot jingkat bandon bat ni ka parti HSPDP te naliang jungi ngi pediang yaki da kemensim bat da kadut bat ba ngidas ngongu sisa yaki ba langba kaji inok jong iba renik ru hapo jong ka parti HSPDP baila head no hagway pat ka parti dedon kat ni hadu kene ka claim mat ka pemerintah bat ngasngo ban tu yepi ba dai tang na mountain ne kiwei ki jaka ne kiwei ki snong ne kiwei ki polling station ni dap syada ka mensim jing sukuman habang ilej bantur habang ilej ban penthmai kinungkit kam ba pher ngimda don kam ka ban penthmai rei ki babun kinungkit kam kine hi kiju naka parti HSPDP but halor kata kan nongrim nagaliang jungi kum kinong yalam jongka parti HSPDP hadu mentang ngidon sisa ka jingkermen kabakrau bangin poi hakathong bat ngin job ru ya kene election haunes nem arjar arfalai te ngamdon sibun ni bangan kren ngech kem ba ublai try kan rat nungbu nung thau wala nagaliang jungi piliu tipat piliu iru haki kubor ba fer bang ngile yo ban penpau ngidai ki ai bat ngilong ki ai haki snem kipor kebil dap baro bat kumba pitip bangila syak lebeng nakalian jungaru naka parti UDP hanre habangila syak lebeng ngile syak kulat kai bat ngila join no berkenika parti HSPDP mentah ya kaba kanero kai syak lebeng te para syak lebeng ni mentah ni don ringkat bat ni yai ringkat bat ngi kermen skem bahau ni snem sisa in yo ban kai yo so jong ke jingjap ndai bigwan pensok thamai ni ka parti ngidai try no kesan ni ka parti HSPDP Mountain Kendrai ke penlong yang ibang kami ini penai beladab kolong ba iba renik dari MLA jong ke SPDP hadu mentah impat resign baru tiba kata de Kendrai kat bangi lab tabat ila don ke jimut ban min syakwe per parti de penlong yang ibang in sabat ke parti SPDP kumbangi tre ke ni aslam beladab penjob bernik de mentaru ngir kesan barim gini bayang hani khmat hadin jonga ini baru kita gina usahang barim tementar ungin kersan iba medal sing kandidat ke parti SPDP Baniang bar ngirung kersan ni ene hagnek parti bar baru gina kersan ki tiara lang tak rewe jemut ni ara gan kersan baik ke parti SPDP kane gade gajung kendu jong chi kino kersan ke parti HSPDP kiba dena poch no moten agaba chi larai bachile ko jomut banong bachine akane ke parti dan lawane de approach kata but na boro kino kitkam ki bachi ende hagane ka je primary la promoten tichi la ku jumgut bachin en kersan bai bope but chinno bot yo barnik haga kerhonu barnik ka UDP te barnik la moten ka umur unsa de bej tat kita ki basubot personal yo brut en rei bedem kino kersan ka parti te ki en rei